Ya, sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu guys. Warkop Damusnya ditonjok, tonjok kayak gini ya. Thank you. Oke, welcome back to my YouTube channel Warkop Damus. Hari ini guys kita akan mereview petani ubi yang cukup terkenal di Kota Padang. Ini masih muda nih guys. Bapak Saiful nih, Abang Saiful. Ini dah nih. Ini dia nih. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Wih, mantap nih, panen apa nih? Wih, ubi nih. Singkong nih. Wih, mantap nih. Ini gede nih Pak ya. Gede punya kita. Iya. Gede kau. Banyak, ini luas juga nih Pak ya. Wih. Wah. Segini lah Pak. Kira-kira 2 hektar. Wih, ini jagung, jagung. Ubi semua ya, singkong ya. Ubi ada yang ubi jalar, ubi rambat ya, dari sini. Bapak masih muda udah mau bertani sukses ya. Ini lah Pak. Nih. Rumput Ini rumput nih. Nih, apa lagi yang mau dipanen nih Pak? Yang mana nih? Ini ini lagi Pak. yang gede nih. Wih, Nah, jadi cara memilih singkong yang bisa dipanen tuh, lihat dulu Pak. apanya lihat Pak? Ada buahnya di atasnya kayak gini, gimana ini? Ada pula. Jadi ada buah kecil-kecil ya, kayak kayak guli gitu. Iya. Kalau bahasa Medannya guli, kalau di sini kelereng dia kan. Oh, kayak gitu juga Pak. Jadi dilihat juga dari batangnya ini gede, Ya. batangnya itu bisa itu. Jadi isinya juga gede biasanya tuh Pak. Boleh dicontoh panen Pak ya? Nah, inilah dia. Ini cara Pak. Ini potong. Ya. Ya. Kita bersihkan ini dulu. Ya. Nah, angkat nih pelan-pelan. Oh, pelan-pelan Pak. Pelan dia biar nggak patah. Oh, wih mantap juga nih guys. Ini, wih abang nih masih muda, sakit pinggang nih. Pinggang nih, berat juga ya Pak. Wih, wih guys ini guys nih kita dekatin guys nih nih. Wih guys, ubi nih guys, singkong. Kepalanya. Ada, oh iya ya, weh mantap juga, wih. Coba. Nah, guys. Ini tertimbun dia nih, guys. Timbun Nah, sini guys. keras juga ya. Wih, Malah yang keras batangnya, guys. wih, keras guys, gede ini kayaknya guys. Wih mantap, wih, patah dia guys. Bahaya ini, abang ini bahaya nih. Nih, wih, saking gedenya nih guys. Wih, patah deh guys. Mantap wih. Ada kayu nih guys, malang. Iya. Rambat dia. Ini agak susah dikit. Wih, keras nih guys. Sakit juga pinggang. Kaki pinggang susah juga nih ya. Nih guys, tengok guys, nih guys. Abang Saiful guys, petani sukses guys. Keras nih, gede kali itu guys. Wih, super guys. Wih, bunyi guys. Mantap. Ini guys. Ini dia. Hi. Tengok nih guys, kebunnya guys. Wih, luas sekali guys. Ubi semua ini. 2 hektar nih ya. Nih ya, belum juga kecabut Gede kali ya. Dari tadi lagi nih guys. Saking capeknya bapak ini ya, babang ini. Agak susah nih Pak ya. Gak apa-apa Pak. Ada cara. Guys. Nah, ambil Cangkul guys. Tengok guys. Itu kotek pula. Wih, patah dah guys. Gede kali nih guys, super nih guys. Jumbo ini. Ini sekali panen berapa ton nih Pak? Adalah 1 ton.
Plutonnya wih banyak juga nih. Mau dioper ke Eropa. Oh ke Eropa. Jauh juga nih. Oh, jauh mainnya. Diekspor ya. Thailand ya. Wih jauh. Gede kali nih singkongnya nih guys. Gimana ini bisa kali? Susah nih pak. Nggak apa-apa pak. Mungkin sampai di sini aja pak ya. Kita potong aja lo. Susah kali ini gede nih guys. Satunya capek. Biar terhambat-hambat ini. Ini guys luas nih guys ya. Berat juga nih. Tepat pak. Udah mantap nih guys. Luas nih. Wih gede kau nih guys ah. Mantap guys, gede guys ya. Gede wih. Jumbo nih guys. Oke pak, makasih pak ya. Ya. Semoga sukses. Oke siap. Thank you pak. Thank you pak. Thank you.